Bapa ngko aban kali ni kali pi mo ngas ngutho ba kijingi kran kijingi mo lada kam kin chulong tang hale lada ngim la ban wanra ki sabut ki sakai mo halu pila pencisha ba ya kani ke exam ta mentau snam la pensuk nang ban kintiu ya kepas percentage but sakweru ngaku aban kali nama meneng like kran halor kanika quality education ba iba pat scam rai ong ba hoat kalakin tiwi ka pass percentage henry kam kata pat ya ka perkai perdain lani kata ka jing smok thu shisha jong khna to sistem biang mo is tenat ba kam tam gi jing ju bab jong i ba mang thi na ka liang gi khna bat ki mi pa ngan ya thu ve hang ni ba ki ba bun hi ki la ka li yang i la ka sokar kan nang pen mi biang nem na ka ni ka chim star kai box menta ke snem kata kadai ke jingkli ke bong stan nakal yang embus bat ke sokar kadai ban a ke jubab yang i ke pasya ya kata mo naman lara ke penmi tang mentau snem ar hajar afsan rew tekan hiat ber ke stage kan long ke jing la rany ke mat kerin dia lara ke continue lara kala kan dai ban continue teter kenang ba pas ber stage kan long frapunyau kendai peu teter ke kata ke long ha ke jing sngo jinga ndai lada iba ma yong mempat dikena lang idang ai biang ni num ai na malari ai ru kam dai ka tu ka ju hakan notification jong ga embus jong ba ma ke bila ai hu Januari na ka liang ke English bat ke social science ila ot mo ila omit bun teligi chapter itu gi jingkeli na ka chim star kai bung kumud ki bun ki bala lai lot sarut kuma sipawatam hak social science bat English kim dai su nang tu kumud lagi kena gi ayeng dak tu kaju kumud mlong syu namar wa kim dai syu ki saptan ki ba ki set haka chimistan ki dai ban ai dak thumai nrei nakal yang jonga ngas ngau wala kumnu nakal yang kesoka bat kembus ki dai ban ya thu lepa yang i kenang bangi ngin nang ban hikai pok kelas bat textbook bat kai book de kenang bangin tip lem kumta te kumud ke sitom ba yang i liong na textbook ru kabiang lagi ong naga chimistan mo kumbastan phau ni phau ru ngi la nang ngin kumnu ban hikai lan ni kumnu ban adjust haklas i khna ti ketu jing ong jong i ba mak và ka kai buk ka don kam ho ketu gi bajal not mo ki kai buk ki pun ba ndai ngan ya tu ya fi kumut ki tu ki kai buk ki long ba mdai bi dai lot nang tu ta hakane ke chimistan kai buk pada kumut majority mo ngatrai tai ti ba ngiru ki kena aden wi ki English maya dai ki English ki dai ni kai bok yong kan ni tersan ngim tra su na textbook ngin kra no naka chim star wat ki to ki subjek teten hadu san subjek ki kra nang tu ila wan perform well hakal yang ke exam ti nakal yang yong ka tu ki jing kli yong fi ngala ngase yong hi se kren hi barabon ngayang hi ka ju nong rim ba lara fi pen pas ginu ki bomlong jinuwin mo naman ngi kelas ki don ben man ki kelas ni don hi lagi don sispa ada kumta ke nyar feu arpusan kimla lengi penpas ndai bengi la benyi kena kan ni ndai ngio i ba ka capacity yang kena kim patla lengi kenteu sekwei kelas mut kan ba ngi sa yong i kena kimi pa pe sani wat num sungu fin siong biang asnam wat fin nang yo biang genong rim mo fin yo nong rim fin yo foundation wat don gi kena haden wi la siong asnam ngi kai biang ki yo position ngau ki yo fasten teten war gi la sung thu ba hadin wil asyong asnem tinga ngas ngau ba melaong isafat scam bat ngasek kren ru barabon ba ndai ba kesokat kan perkhat tang ke quantity yes ngi diang sung ba mo ya kata ndai bangabeng ya kata jingkiu ngi ngaru sung tenat kum nong hikai ngi kwa aiwan pen pasi kena ndrei ke quality ru ngi don kam hakai hapo ke state namar claim quality education kumut ka jenjar ba ngin don ke state hadin ki por ki panwan kata kedai ki jing sungoi long kan jenjar ki kena hi hadien bot ki banyak kun ki wei pada ki exam gimpal la ha ke capacity jong ki ti la dai ong i salwas kam mo ki ba pas bi ki ba BA kim nang gumta ti la da ki su depend tang hang tu kumut kim nang sa class 11 class 12 lagi lek sabar jong state ta kalong jing la ran gen ba mo ya ke state jong i ba ki la pas gumta ndai kim pat nang man tho city kim pat nang man tho application kim pat nang long ngas ngau ba capacity jong ki kelas 10 ki dewan nang gen ja capacity ngiru ngi kai kata ku kom